Ka Khasi Welfare Committee Mizoram, bat ka KSU Vairengte Circle, ha ka jingalam khmat ka KSU CEC, minta kesni ka khandai tarik unai wiang arajar arpusan kilale yakendu yu menteri rangba ka jila ka Meghalaya, ukanrat ke sangma, da ka jingthmu ba ka sarkar Meghalaya kan tuklar lem ya ka jinge jongki Khasi, bala shong lasa ha Mizoram nadu usnem khat khandai spa lai po. Habakrench kilat pathai kubor, nakaliang uba Donald thaba ulaong bahadin baki Khasi kiba shong basa ah Mizoram kila kerpat bad ut nak jila Mizoram bakan ithu no yaki da kaba ka ya land settlement certificate yaki babon tli kilong yeng Khasi hakilai tli kishnong bad kadaw baki Khasi kidawa ya land settlement certificate kalong bakim dei kiba shupoi e hangte Henry kiladon hangte jila Mizoram nadu kisnem khakhandai spa lai phu. KSU Central Executive Council mengatasi ngilala ban facilitate ya di paradok persam bijungi di basong basa pok Mizoram na pok Khasi Welfare Committee kabadi kaseng jong di orang bah kilong kumi kilong pa jong paradok persam jungi Mizoram berkum juru di dekat juga KSU Vairengte unit na pok Vairengte Circle na pok Mizoram. Kaya ke pelong ya ini ki arseng na pok Mizoram ba kinwan yang kedua Chief Minister juga Meghalaya. Kalau hadirin jong ke jeng Trishitom ke jeng Kerpat ke jeng Ut ke jeng Pi ya ka jelam Mizoram ba ka itu no yaki da ka baka ai kita land settlement certificates yaki ba pun teli gilong yeng Khasi lapoi digi phau teli la jan spa teli lagi lai sau teli kisno kadau ka ba ki Khasi ki dawa ya land settlement certificate ka di nomor ba maki kimdei re kita ki basupoi ai hangti hapo Mizoram re giladon po Mizoram na du islam kan kandai spa lai phau pat haswa ban khai ke jela Mizoram ko ban maki gila song snong hang kitu jaka haswa ban khai ke India ro maki gila song snong hang kitu jaka te kamut gila dei ki traditional ki trari tremulu ka tu jaka Henry ka ba sungsi kalong ba lang ba gila traditional la bun snam kumju warna kini na kalian ke isu Central Executive Council gilayo banyak kenduru di revenue minister jaga Mizoram nilai keren sepang kata land settlement certificate sama tadi Khasi tadi land patas ikut islah jaka Khasi nomor kidan lagi jong jaka kidan ki beri kuai ki beri tempau ndre kim yo par kata kecing itu ba katu kedai ke jaka ka jong ba kan long kan ti ki ba but hadin ke jong den re na kalian ke Mizoram kala pular na ka kapor ndre tak adu mentar ngumpat yo kata ka ke balong konkret na kaya sarkar Mizoram te ni kala pelong ya kini ki perdok persam bijong ban wan pancing erap no po jelam Meghalaya nomor kitip ba jelam Meghalaya kadai ka snong trai jungi di Khasi ban isngau tu i ba government hi kapan pek i perdok persam kumbolong ki jela ki jupek i perdok persam jungi berun segi ki jela ini ki perdok persam jungi ru ingit scam ba sarkar Meghalaya kenyakran ban ka sarkar Mizoram akaban la ban isu ban ai no ingin gilan settlement certificate sia ki perdok persam oh kajing yung wani kenduri ngi yo Chief Minister sa Kongressma kada ngi kwa ban ka kajing panjang kan urlong na namar kat kum ka jing panjang ka Mizoram sarkar ngi ka kwa ngi nadu sejar kan sebagai ancestor tamba ngi ompan ki porok ki si sa tamba ki kwa kat kum karul ba ka government of Mizoram ka kwa ngi ban ayung ngi kwa ki nadu sejar kan sebagai ancestor kita ki kwa ki ban yo no ye kan kalian settlement certificate nang ba ki kwa point no cara political level nang ba i besar Chief Minister Congress rumah banyak keren bagi Chief Minister yang government of Mizoram. Kanong kita Khasi beragam rantai po Mizoram. Hadu mantang ngi hapo sing jong yang Khasi Welfare Committee ngi dona do kandai pau tam kilongjing ki bru ki poi do latam sans pai. Maka wei kecnong. Tenan don sugi wei snong kum sai pom na do ki wei. De don ruki na Meghalaya ki wan tray tang pau cha pom Mizoram. Kam dai tang mangi try muluk ki Khasi basa Mizoram ki don ru na pom Meghalaya ru wan tray sitai kam tam hak per tang pau. Ki wan tray per tang pau. Kaya pa ansuran do menteri rang ba kaji. Oh ya kata dia ngi yo positive was no. Ya kecing keren jong hadu menta ding yo positif dengan page kemar kalong kum dapat. CM wong ba se keren direct CM to CM level hak by day land settlement certificate kata ka di assurance bu ai kemat Kajing bambyo ikan ni land settlement kita ika jing ya. Ya kecing teka don baik hakan aku nama laring don suai laring don hatai jelar wa mikir don baik kita kecing kam tam gi lagi minority de
Hilatib ika tong sapang kalian tek kabun sapang kata ka jing tawang keren itu ketat ya. Lese memblong terain marngi along main di pelat dan yang keren ngila poisa ka ayu. Tangkata ngala apa answer kita.